Rahnwet na Pohnpei Iya kasalehda Ragacho garaspachanan program Rahnwet nan Pohnpei program kabese wayraka poyraka sampalakan me wihwia teban nan wain Pohnpei riau nachpan pachoyo nan program kabese Rahnwet chokaneng yen Weliandi chiang sakaratan tohn raksokan Pohnpei sakaran kan kuran senan kan ko on kisaban marlikan nanalak nan kan ko choror and biltoke lagalak kan koras nan Weliandi government obachiwan ki saban marchon wehi Rahnwet way saban man ki ansou mwohni kachin kasamo Mr. DJ Obispo te sopan Yemawia Public Relation Officer nan Obisen Pohnpei Utilities Corporation the PUC. Ansou sejiban bachawan look at Mr. Obispo ong nan program kabese nan sej pan kakan kasalehda ni alat karaben bachanan men kay Rahnwet chwalay so much. Kailangan ko mo yung program coordinator Pwildohsang patawan sakasakar nilang Pohnpei pan kachin karkorong upat patawan. Autopen sakaratakan magcapan patawan paluwat ong Pohnpei iben yang pacang sakaratan wawakan macianger kaip kupuran nilap punaraksuan Pohnpei wawan kisunan ko sapeti yang wawat bangku prelkant ko nanalang ko wawan ki lang kaitikan nan sapwelmatail yasin tiyak nan momotso ejungal wawan piltoke sapwelmen Pohnpei Keiu En Keriau Pil aratungal warang ko o sapeti wawat entoke tohn Pohnpei ipan patawan Pahda o Weliandi Board of Directors in PUC o tohn Pohnpei teirailakan me patawan paki paluat ong Pohnpei o sakasakarega yau tapen totongkan me wihwia ong Pohnpei Kalangan Komw Mr. Obispo Keriau Pil o kasalehda project lab and tatok labakan me PUC wihwia teban nan ansou kan me patohdo. Kalangan ko mo nioralap ipan patawan sakarkihda project riau makoneng in patawan sakasakar nan ansou o Keiu En sansalohng wehi me paluat mel PUC patawan paiamwahukiher tehtehn mwohni me patohsang Pohnpei State Government me pwildohsang nan sapwelmatail compact Unallocated sector grant wihwia kapwukoa me pahn onehda o Komw epweldahn water treatment plant te wasan epweldahn pihl me pachunan mal weinet wan kak tehtehn wehi wan monuwat pacho ni wan chala $1.8 Keriau Pil ni songun wiapen totok tehtehn totok tehtehn mwohni pil kiawakiher puen kak apaliata meler rosun mau epweldahn pihl kak tehtehn pan apaliata onon sapal en palian wasan pihl palker o tehtehn mwohni patohsang National Government me pacho ni wan chala wanelop limenan silikat te 653,000. Kalangan Komw Kombilkat kasalehda sapwelmatail mesin tepe mekan kamkamar lial nan wain Pohnpei. Kalangan nanirairwat Pohnpei kachin sapwelman ki yasinay pweki songun wiapen liol me silu magchay kachin sapwelman ki
Keiu liol me patohsang ni machine the generator kan me tohn ke diesel me patonan pemal ku wan machine eisak riau me kun tohn ke diesel o keriau liol me kun patohsang ni kelepen pwildohsang pihl the hydro power system me patonan pihl o kaslu liol me kun patohsang ni rangrangan kachpin the solar power source me patropo langas poni mon schoolen wehi net kan siom national campus o eu pacho evesam capital en kak sansalohng chon wehi unsek me pali lautan liol pukat kin patohsang ni machine kan nan pomal o ke ansou ni pwildohsang pihl laut liol pil kin wihwia ni kelepen aten pihl en nan pil o yang tapun liol me kin patohsang nan pomal match pil tuwache liol me kin patohsang ni rangrangan kachpin niag nak pen karakaran kachpin o wakitak yung ni liol o piliang patreng o kakailakan liol kan magtrail Pohnpei sabulmanki. Kalangan Komw ebilkak sansalohng chon wehi Rahnwet chen bas tabe daim tabe memesin pukach kamkamawon kilian. Leletunan ni Rahnwet en kak tehtehn chon wehi unsek nintuan sapis kan me patohsang palian PUC yung chen pasakan teim kan te pali kan an government en sansalohng chon wehi me patspenen ni unsek ni watawat kenei chen pas mo pali kan karoas patpacho ni me isikit limepuki riaisak riau Ebilkak sansalohng chon wehi Pohnpei Rahnwet Tamluk kareda liyale kunla na ansou kan mesoga sikpe the khair sang PUC. Kalangan Keiu puenkak tehtehn chon wehi me kunlan liol suka sikpe kan kin kalap patohsang ni chuka laut kan arai kin kak poputiyang pun salen liol kan match meleta chon tohn kan en PUC melel rail kan me pukoki palian sal the lineman kan kin kapil ke Pohnpei yung sakarai chungol puko Unallocated yang aki al sopakan o kin chachak chuka laut me kin karaniala sal pukat o patohsang te kamakaleta irawat inin kasampal en kin kak epweldahsang ni karwaru puekimi wasaka inan Pohnpei ni salen liol kan kin kolokol kisin machan liol leo makatan ki automatic fuse o automatic fuse watch en kak sansalohng chon wehi me akin pain kakunla liol na ansou kan karoas ma chuka laut kin tapoila o puputian pun sala pakan me kapil Pohnpei unsek o en kak pil sansalohng chon wehi me kamakalesang chuka laut kan pun sala kan kin kachkala kunlan liol o pilwia toropen mel chayla ramas nintuan achay kin seisilok Unallocated o Keriau niacha kisin kapal chukuchun kay pil kin parata ni machine kan nan pomal me piliang aleta kunlan liol suka sikpe kan nan ansou kan makin parata. Kalangan Komw Mr. Obispo yagak sansan nan sampungkan kawale lial tabe kan kak parata nilial en chen pasakan meyang ale sabis pukat. Kalangan pueku liol wihwia toto kasampal o kin kak chungolen ke kapal pisicik chaikan sang ni watawat me chepta uyawunan no Pohnpei eu pari ket riaisak leleton nan ansou set nintuan acha patrowan patroyan wasan Kairo sakarkihda wehi au tepen tohn kan nanirairen sompung riau telepon me patohsang ni champas te ni im kan me pitata kapal pisicim kan en liol patpacho ni wan chocho limepuki silisak silu. Kalangan Komw Mr. Obispo Ariamona chaban kairala program kabese nan success minye mewach
Hire chor kasampal chikan no kanang sansalohng chon wehi me suchiyang sansalatan ang kalalapakan mwohni chingala ansou. Kalangan na pueki Pohnpei kacir nan sumpungan kaparan o kamenemen. Imen patuan pata sapwelmen Pohnpei Weliandi PUC Board of Directors kan karoas. O sakarkihda chon wehi unsek. Kecailan kacineu pene o kupurek chon tohn kan en PUC melel rail pali kan. Me pukoki kamagal tan salen diolakan. Kumailan kacin kupuro maiteng paluwat. En kak patohsang cuka koneng kan makin karaniala salen diol. Puirailen ter kin sapungala o sairata. Te puputian pun sal o pahn kak eleta kun la diol so kasikpekan ani rairen sompung kaparan wat. O ansou karoas sapwelmen Pohnpei PUC kin langalangang chon wehi. O iran kay nama kalalapak tapil sawas chikan me pitata paluwat. Komkak masento nilempen telepon silu riau sero isu walo ong palian liol yang aku silu riau sero wono riau limau sero o silu riau sero riau silu isu payo ong palian pihl o sur. Keiu En pahn patohan pata Weliandi Board of Directors kan karoas. John totokan PUC unsek. Pause sapel marai tarai cungal perenen Christmas o perenen parakap ong John Pohnpei u. Kalangan Komw Program Director. Kalangan Komw Mr. Obispo nawaya son kair sang option PUC o kalangan kupur karoas ay match makayam sakala program kabese na success sebace wan lugar che kuraganan kacin sa pali radio V6AH ong nan program kabese kasampal chikan bankin kao na batamor kalangan o kasalehda.